خوب دوستان، السلام علیکم. احوالتون چخیر؟ همش خوب؟ امیدوارم کیفیتتون خوب است، چون که دیروز ما یک شنبه پر از فوتبال رو تماشا کردیم. در همه 5 لیگ کلان بازی گذاشتن و حالا اینها دیگر بازی عادی نیستند. این بازی هستند که به واسطه به مبارزه چمپیونی تاثیر میرسونند. حالا هر بازی مثل فینال است، هر امتیازی از دست رفته میتواند ارزش چمپیونی داشته باشد. ما همه بازی رو نمیگیریم، بلکه مهمترین واخوری رو انتخاب میکنیم، اونهایی که واقعا در جدول چمپیونات تغییرات میارند. در کجا یک دسته با پیش میرود، در کجا دیگر امتیاز از دست میدهد. و امروز ما درباره یکی از همین بازی‌های مهم صحبت میکنیم. پس آرام نشینید، چون که حالا ما با فکر آرام و نظر بی‌طرف تحلیل میکنیم چی شد، چرا شد و این نتیجه با مبارزه چمپیونی چی تاثیر میرساند. در اونجا با از شنید ما باشیم سر میکنیم. راستش را گویم، مشکلی کلانترین چلسی این است که آنها نمیدونن چی طور بازی رو تا آخر نگاه دارن. حتی بعد آمدن لیام روسینور همین پرابلم حل نشد. هفته گذشته بر ضد لیدز همین حالت شد. در استنفورد بریج با 2 گل پیش بودی، ولی در آخر غلبه رو از دست دادی. این هفته بر ضد بیورلی که در جای 19 است، باز هم همان خطا تکرار شد. این گونه بازی ها باید 3 امتیاز آسان باشد، ولی چلسی باز امتیاز از دست داد. در این موسم چلسی از هم بیشتر در پرمیر لیگ از حالتی که در حساب پیش بود امتیاز از دست داده است. 19 تا امتیاز. فکر کنید اگر همین 19 امتیاز رو با حساب حاضرهشون علاوه کنیم، حالا آنها در جای اول می ایستادن و از ارسنال 5 یا 6 امتیاز پیش می بودن. ولی هر دفعه که با پیش می باروین خودشون بازی رو ویران میکنن. یکی از سبب‌های اساسی به انتظامی و کارت‌های سرخ. تا امروز 6 کارت سرخ گرفتن که این از همه زیاد در لیگ است. با چنین حالت پیروز شدن دشوار است. حالا تمام عیب رو با گردن مربی انداختن هم درست نیست برادران. هفته گذشته هم گناه تنها با اون نبود. با نیمه اول نگاه کنید، چلسی زود گل زد، بعد کمی سرعت رو پاس کرد. در نیمه دوم باز فعال برآمد، بیرون رو فشار میداد، حمله میکرد، بازی رو نظارت میکرد. همه چیز زیر نظارت بود. ناگاه یک خطای نالازم و کارت سرخ بی‌مورد. فافانا برای چی با چنین توپگیری رفتی؟ چی ضرورت داشت؟ تو بازیگر کلانسال و با تجربه هستی، باید آرام باشی. بعد همین خطاگی تمام بازی دیگر شد و دسته نااستوار گردید. اگر شما فافانا رو تنقید میکنید، پس باید درباره کول پالمر هم راست گپ زنید. دیشب او خیلی ضعیف بازی کرد. نه تنها دیشب، بلکه در چند بازی دیگر هم سطحش پست بود. تنها عصبی جراحت کمتر محاکمه میشد، ولی او رقم 10 دارد. او رو بهترین بازیگر چلسی میگفتن. حتی بعضی‌ها میگفتن که یکی از بهترین ها در جهان است. اگر همین طور باشد، پس باید طلبات هم بلند باشد. وقتی خوب بازی میکند تعریف میکنید، ولی وقتی که بد بازی میکند باید انتقاد هم باشد. دیشب او یکی از بدترین ها در میدان بود. این حقیقت است. من نمیگم که تنها مربی گناهکار است. با روبرایت کلوب هم باید نگریست. من پیشتر هم گفته بودم با چلسی حمایتگران تجربه دار و بازیگران راهبر لازمند. آن سالی که چلسی لیگ چمپیون ها رو برد، در اونجا تییاگو سیلوا نقش کلان داشت. او راهبری میکرد، جوانان رو دستگیری میکرد. حالا این هیئت خیلی جوان است، به تجربه، به راهبری در چنین سطح بازی کردن خیلی دشوار است. در ترانسفرهای تابستان باید این رو تغییر دهند. اگر با بازی‌های باقی مانده نگاه کنیم، وضعیت آسان نیست برای چلسی. دیگر بازی آسان نیست برای آنها. بعد با ارسنال در مهمانی بازی میکنند، بعد با میدان استون ویلا میروند، بعد نیوکاسل، بعد بازی دیگر در مهمانی. در پرمیر لیگ حالا هر بازی دشوار است. بعد منچستر سیتی که برای چمپیونی مبارزه می‌برد، بعد منچستر یونایتد، سپس برایتون در مهمانی، ناتینگهام فورست در خانه، لیورپول در انفیلد. دو بازی اخیر توتنهام در خانه و سفر با ساندرلند در خانه تنها یک بار باخته است. این رقیب آسان نیست برای چلسی و همین دو بازی که چلسی آخرین وقت امتیاز از دست دادن از آسان‌ترین بازی‌ها بودن، یعنی بازی با لیدز و بازی دیشب. یکی از وظایف اساسی لیام روسینور با دسته انتظام دادن است. او باید بازیگران را از جهت فکری و احساسی آماده کند. باید داند که کی با مبارزه درآیند و کی خود را نگاه دارند. نمیتونه هر هفته با سبب کارت‌های سرخ امتیاز از دست داد. این مشکلی تمام حیات است و باید با مشق و تربیت حل شود. مربی میتواند تاکتیک خوب آماده کند، بازیگران را درست جایگیر کند، نقشه ایدئالی سازد، اما یک خطای یک بازیگر میتواند تمام نقشه را ویران کند. فوتبال همین است. میتوانی با بهترین نقشه با میدان برای، ولی اگر یکی از 11 بازیگر اشتباه کند، تمام زحمت برباد میرود.
бародарон, ҳамроҳи тамошои футбол фаромӯш накунед ки саломатӣ танҳо барои варзишгарон нест, он барои ҳар яки мост. Маҳз барои ҳамин мо мағозаи худро кушодем MG Bio бо маҳсулотҳои гиёҳӣ барои дастгирии саломатӣ, барои онҳое ки мехоҳанд иштиҳояшонро беҳтар кунанд, вазн гиранд ва ё қувваи мардонагиашонро зиёд кунанд. Ин маҳсулот интихоби хуб барои дастгирии саломатии умумии организм аст. Барои фармоиш ба рақамҳои зерин муроҷиат кунед, ҳам WhatsApp, ҳам Telegram. MG Bio кафолати тандурустии шумо бародарон. Артета, вақте ки ту дар муборизаи чемпионӣ бар зидди Пеп Гвардиола мебароӣ, ин хеле душвор аст. Ҳамчун мухлиси бетараф агар ба бозии дирӯза назар кунем, боз як бори дигар фаҳмидем ки чаро рақобат бо дастаи Пеп Гвардиола ҳамеша сахт мегузарад. Ту танҳо бо як мураббӣ бозӣ намекунӣ Артета, балки бо шахсе ки ҳамеша фикри нав дорад ва аз таҷриба кардан наметарсад. Бубинед ки чӣ гуна ӯ аз як ҳимоятгари чапи қоматбаландро ба бозингари марказӣ табдил дод ки гол мезанад. Бозингаре ки қариб 2 метр қад дорад, ҳоло дар нимҳимоя бозӣ мекунад ва дар як бозӣ 2 гол мезанад. Мо албатта дар бораи Нико О'Райли гап зада истодаем. Дар бозии дирӯзам дида шуд ки ӯ чанд маротиба дар ҷойҳои хуб барои голзанӣ пайдо шуд. Дар ин мавсим ӯ барои Манчестер Сити чанд гол задааст. Ин фикр хеле ҷасур аст ва на ҳар мураббӣ чунин қарор қабул мекунад. Қаблан ба бозии ҳамлавии даста саволҳо буданд. Мегуфтанд ки ҳамлаи Челси, ҳамлаи Манчестер Сити он қадар хатарнок нест. Бозингарони нав ҳанӯз пурра мутобиқ нашуданд. Дар маркази майдон ҳам баъзан мушкилӣ буд. Шояд ин масъалаҳо пурра ҳал нашуданд бародарон, вале дирӯз дар бозии Ньюкасл маълум шуд ки мураббӣ роҳҳои нав меҷӯяд. Чанд нафар ҷуръат мекунанд ки ҳимоятгари чапро ба маркази майдон гузаронанд. ин қарорро ҳоло натиҷа медиҳад. Бале, Пеп Гвардиола дар гузашта хатоон кардааст. Масалан, дар финали Лигаи Чемпионҳо соли 2021 бар зидди Челси, вақте ки як қарори нодуруст гирифт ва бозӣ бо бохт анҷом ёфт. Вале муҳим он аст ки ӯ аз хато наметарсад ва бозам кӯшиш мекунад. Барои ҳамин ӯ то имрӯз яке аз муваффақтарин мураббиён боқӣ мондааст. Бозии дирӯза бар зидди Ньюкасл нишон дод ки даста рӯияи қавӣ дорад. Дар 4 дақиқаи охир онҳо танҳо дифоъ накарданд, балки бозам мехостанд голи дигар зананд. Бале, рақиб дар охир як имконияти хуб дошт, вале дар маҷмӯъ Манчестер Сити бозиро назорат мекард. Онҳо аз дақиқаи 27 пеш буданд ва то охир ин бартариро нигоҳ доштанд. Барои дастае ки дар ин мавсим баъзан дар дифоъ мушкилӣ дошт, ин нишонаи хуб аст. Агар ба вазъи умумӣ нигоҳ кунем, мубориза барои чемпионӣ дар Премер Лигаи Англия хеле ҷолиб шудааст. Фарқият ҳоло ҳамагӣ 2 имтиёз аст ва Арсенал имрӯз бо Тоттенхем бозӣ дорад. Вале агар Сити бозиҳои боқимондаи худро бибарад, онҳо ба ҷои аввал мебароянд. Ҳис мешавад ки вазъият ба тарафи онҳо меравад. Ғалаба бар Ливерпул дар Энфилд барои Сити хеле муҳим буд. Солҳо дар он ҷо ғалаба намекарданд, вале акнун боварии онҳо бештар шудааст. Ҳамчун мухлиси бетараф гуфтанд мумкин аст ки Манчестер Сити шояд комилан устувор нест, вале онҳо таҷрибаи калон доранд. Мураббии онҳо чандин маротиба чемпион шудааст. Дар ҳаят бозингароне ҳастанд ки унвонҳои калон бурданд, Лигаи Чемпионҳоро бурданд ва ҷоизаҳои инфиродӣ, яъне туби тиллоӣ гирифтанд. Дар ин даста одати ғалаба кардан вуҷуд дорад. Арсенал бошад дар ҳолати дигар аст бародарон. Онҳо мехоҳанд пас аз солҳои зиёд боз чемпиони апл шаванд. Сити бошад мехоҳад кореро такрор кунад ки қаблан анҷом додааст. Ҳар дуи даста дар ҳолати равонии гуногунанд. Барои ҳамин охири мавсим хеле шавқовар мешавад. Ки пирӯз мешавад? Инро вақт нишон медиҳад. боз як гардиши ғайриинтизор дар муборизаи чемпионӣ дар Ла Лига рух дод. Ҳамин ҳафтаи гузашта Барселона худаш имтиёз аз даст дод ва ҷои аввалро супурд ва дирӯз Реал Мадрид ҳам хато кард, аз Осасуна мағлуб шуд. Агар ҳамчун тамошобини бетараф нигоҳ кунем, вазъият мисли филми пурҳаяҷон шуда истодааст. Ҳар ҳафта чизи нав мешавад ва пешгӯӣ кардан хеле душвор аст. Агар дар бораи худи бозӣ гап занем, бисёр қарорҳо пеш аз оғози бозӣ савол ба вуҷуд оварданд. Ҳайати асосии Реал каме ҳайратовар буд. Бар зидди дастае ки одатан бо дифоъи зич ва блоки паст бозӣ мекунад, бояд бозингароне бароянд ки метавонанд чунин дифоъро кушоянд. Аммо баъзе қарорҳо он қадар фаҳмона буданд. Дар муборизаи чемпионӣ ҳар ҷуз муҳим аст ва ҳар интихоби нодуруст метавонад гарон тамом шавад. Дар дифоъ ҳам хатогиҳо буданд. Яке аз голҳои Осасуна баъди хатои оддии Асенсио ба амал омад. Бозингар хатро дуруст нигоҳ надошт, баъд як паси хато шуд ва ҳамла бо гол анҷом ёфт. Дар чунин бозиҳо ҳамин гуна лаҳзаҳо ҳамаи чизро ҳал мекунад. Реал дар давоми бозӣ чанд иштибоҳи дигар ҳам кард ва дар чунин марҳила ин хатоҳо
албатта ки бахшида намешаванд. ивазкуниҳо низ каме савол доштанд. вақте ки даста ақиб аст ва бояд ҳамларо зиёд кунад, ҳама интизоранд ки тағйирот зуд ва дуруст шавад. аммо дирӯз баъзе ивазҳо дер анҷом ёфтанд ва мантиқашон пурра равшан набуд. дар чунин бозӣ нигоҳ доштани бозингарони асосӣ ва роҳбар хеле муҳим аст. ҳар тағйир метавонад ба тавозуни даста таъсир расонад. дар бораи Килиан Мбаппе ҳам бояд оромона гуфт ки нақши ӯ ҳамчун ҳамлагари марказӣ ҳоло ҳам савол дорад. ӯ яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон аст, вале услуби бозии ӯ бештар аз фланг самаранок аст, бо суръат ва фазо. дирӯз чандин бор дида шуд ки дар дохили ҷарима ҳузури ҳамлагари марказӣ набуд. вақте ки аз флангҳо тӯб меомад, дар марказ касе набуд ки онро ба гол табдил диҳад. ҳатто ҳолатҳое буданд ки се бозингари ҳамлавӣ дар як тараф ҷамъ мешуданд ва марказ холӣ мемонд. барои муқоиса метавон давраи Криштиану Роналдуро ёд кард. вақте ки ӯ аз фланг ба маркази ҳамла гузашт, тарзи ҳаракаташро дигар кард, бештар дар ҷарима қарор мегирифт ва аз ҳар як имконият истифода мебурд. ин малакаи махсус аст. ҳоло ба назар мерасад ки ба Реал маҳз ҳамин ҳузури равшан дар марказ намерасед. дар мавсими дароз ин метавонад мушкилии ҷиддӣ шавад барои Реал. дар маҷмӯъ мубориза барои чемпионӣ ҳоло ҳам кушода аст. ҳамаи чиз ба устуворӣ вобаста аст. агар ҳам Барселона ва ҳам Реал идома диҳанд имтиёз аз даст доданро, унвон ба дастае мерасад ки камтар иштибоҳ мекунад. эҳтимол аст ки ин рақобат то даври охир идома меёбад. ҳар ду даста бозам метавонанд хол аз даст диҳанд. савол танҳо ин аст ки кадомаш камтар хол аз даст медиҳад. бохти дирӯза барои Реал нохуш буд, вале фоҷиа нест. муҳим он аст ки масъалаҳои бозии ҳамла ва дифоъ бояд ҳал шаванд. бе ҳузури равшан дар маркази ҳамла ва бе устуворӣ дар дифоъ барои гирифтани унвон хеле душвор мешавад. ла лига ҳоло марҳилаи хеле шавқоварро мегузаронад. агар чунин ҳолат идома ёбад, бозам гардишҳои ғайриинтизор дар пеш хоҳанд буд. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.